Svi znamo ko su Scooby-Doo i Shaggy, jel' tako? A za one koji ne znaju, Scooby-Doo i Shaggy su junaci crtanog filma Scooby-Doo. Scooby-Doo je španska doga, a Shaggy je njegov vlasnik. Ovo su dokazi da su oni konstantno bili na drogama i da je sve plod njihovog tripa, tačnije mašte. Kreator ovog crtanog filma je jednom priznao da je lik Shaggy pravljen po uzoru na nekoga ko konstantno konzumira marihuanu. Ako me se samo reč kreatora nisu dovoljne, nego i nekih očiglednih dokaza da je Shaggy zajedno sa Scoobyjem konstantno bio pod utjecajem marihuane. Scooby i Shaggy su uvijek imali jako čudan način smejanja. Konstantno su bili gladni i uvijek su sa sobom nosili grickalice. Verovatno su živjeli u kombiju, pošto nikada nisu išli kući, a kombi im je inače bio u potpuno hippie verziji i zvao se Mr. Machine. Nosili su istu odeću svaki dan. Shaggyjeva majica je uvijek zelena, a zeleno predstavlja marihuanu. Pretjerano korištenje fraze I like it, to jest sviđa mi se. Tokom cijele serije bukvalno sve im se sviđalo. Sem duhova. Uvijek su posle ponoći urili duhove, legali kasno i uvijek ustali posle 12 sati. Shaggy je uvijek imao raščupanu kosu. Nisu išli na koledž, niti su igde bili zaposleni. Scooby je pas. Psi naravno ne mogu da pričaju, ali uprkos svemu tome jedino ga je Shaggy uvijek razumeo. Jedino je on kapirao šta mu je Scooby tačno želeo reći. Scooby i Shaggy su uvijek bili predstavljeni od strane duhova, ali ih niko nije viđao pre njih dvojice. I na kraju su uvijek ispostavljali koji gledaju crtani, da su duhovi u stvari neki njihovi prijatelji. Uvijek su upadali u zamke koje su sami postavili duhvate zlikovce. Ova serija se pravila 70. godina, svi znamo da je u to vreme marihuana bila najpopularnija. Shaggyjeva čuna fraza Zoinks. Ko još to govori? Zoinks! Shaggy i Scooby su uvijek pozadi u kombiju i nikada se ne prikazuje što oni tačno rade. A kada se otvore zadnja vrata, uvijek sa njima iz kombija izlazi i dim. Shaggyjeva devojka se zvala Mary Jane i kada ju upoznao rekao da mu je to omiljeno ime. A inače Mary Jane je marihuana. Scooby-Doo se u onoj pesmi naziva i Scooby-Dooby-Doo, a Dooby je inače jedan od izraza za joint.